Jaruiri kulikithwa mwaka yo 2010-2013 kwa ile thirikari cia matura na icio bia wondi bira birungamiri ni MCA Meru iri na wondi 45 tarakanithie 15 na Isiolo ine 10 na Dware turimurikana ndene wondi ya mitungu ire ricione kia South Imenti ira yikene muno na mantu kathumba yareo urimi bomadio na yangi ira yakithira yakimurikwa ni mwandiki wetu Anteto Mutugikare kiri kwamila wondi cietu kuma 2013. Wandi ya mitungu ni moya wandi thandatu cia gicigo mbunge kia South Imenti aria mbere ni athagwa mwena nkwene ni kanjira ntomatiri mite mingi na nyumene wandi ya mitungu iragitwe yonka kagitene ka wathani bwa mututigi Daniel Arap Moi na kagitene ka mbere ya thirikari cia matura cia rungu rwa katiba ya mwaka jwa 2010 mitungu ni athinika njura bathatu Rusiano Mugambi Kathithinda, Sebastian Konge na James Ntoitonga Gachaura bathingatene na MC wa mbere wandi na ejeto wagatobukiremu uria wathuriro mwankene jwa 2013 na mwankene jwa 2017 mwankira na Arua mitungu irethire tongeretwe ni MC Evans Mawira Karia na Nkuru Kinkwire wandije negaikirira occasions nya Rompo Kirendene Ndamene na Nkumari na kuringa na utarani bwa mwaka jwa 2019 mitungu iri na kari 31 na kiri barabashi andikithite kuringa kura ni akari 14 Mitungu ward no yo ithaire division so ikumanisha mitungu ward na MCA na umwe na DO umwe wandi neji ya mitungu baingi bakari ni arimi na bangi ni arethi banyomo chianja irio ng'ombe cheria na nkuruki mitungu ni thirite kimenyekana muno no urimi bwa kimera kierigu tobeto bara baingi ni arimi na mitungu niyo anto balimite marigo kwa wingi sana itomanya Meru County currently is the leading banana producer in Kenya kanivo balita marigo jara mengi burundene ya Kenya nonto ito achindere Kisii na the bulk marigo jau yumandene mitungu ward nonto mitungu ward kunde ke location yuchi yeto to atarana sub locations kuteo kutinori bwa marigo akiri urimi apart from urimi bwa marigo anto ibari ma into vinge vya ambura na vya roje into vya kwende outside ya mitungu aja kanyuma ara kwa kuruka twarima mboga cia export ira cietagwa cia gwetana aria ome anto guku apart from kurithia nonto bweria ikurithitwe nguku ikurithitwe mburi ikurithitwe into bibingi nyanto ibarithagia makuyu na pakomba kwendia mitungu iri na chibitari thano na aria chibitari ao nene ni mitungu Health Center iri na skuru cha primary 10 cha secondary thano skuru yote ano bundi mwe na mitungu ni kwa Kefri Institute intere cha Rompo na Kinyatharaka University campus ya mitungu ni kwa kwantere cha Gitara na Kinyakie ni kiandege ni kuerigirwa korio kwantere cha mitungu wandi eje nkuru kinithirite tharimi na reriki sento bisi cha menya justima na Kinyake thia kuthierio biandithia na ugitite na mbere gwa kwantere ji ira nene buru yetu ni mitungu Health Center ira mitungu market twina cibitari inge ya Mungu dispensary twina cibitari ya Gitara dispensary na kwina cibitari turugure njero na aria muguru dispensary so ina population yo yetu yonde antu 31 esabu cibitari yu na cibitari inge twathithagia mbeti lakini etomba kwa function nontu wa crisis yo nkuga ya meanga ne ombere kuithwa twa meaka meita jairi kinyanga gwa so mwanka na rweteromba kwa function batito gwetikia thene uchiathira kinya tukamethia function ni kenda antu betu bomba kwithira bakiona services cia health akwina bo batigwita kuraja good mila ya irio bya ng'ombe thike irio bya ng'ombe twina kiani kia ndege kiria kienderete kuthondekwa kiri
at advanced stage. Still to another achievement from the national government, the regional Rireki Center, it is in Mitungu. Area twitaga energy center boka itie twaja. So iromba riako ikuga twina that big facility. Mitungu tutibati kwitha twina kathina ga stima. Nuntu aja ne akaliba kuraja ba Kirinyaga na kungi na kaunti yingi Isiolo, Embu, Tharaka Nithi ireja kuchwa transformer in Mitungu. Wandieje ya Mitungu witite na mbere gukura kumane na mirandi ya witi na mbere iri na thoko ijiri nene imwe ni ya wendia boirio bya kura na nguo arabethagira bari na ntuku yao ya thoko ntuku ya Jumaine na ntuku ya Jumamosi na kinya thoko ya Nyomochia nja na nandi atongeria bathoko ije ya Mitungu ni bethirite bakiromba kwewa master plan ya gwaka nyumba kiri thoko ije kende kethira yakina mutaratara njira cha thoko chethire gitwa kinya miguru ya gutarujirwa muguna rwa ruko yakwe kenda kwagirithia thoko yao na nkuruki bethira bakiromba thoko ya Mitungu gwitithwa nkathi kwa tauni ni untukira bakuga nkubo ni rethire gitia nkathi ya municipality. The economic activity andu betu betha bene gukosana ne a biashara antu beita biashara nyingi sana. Mitungu National Park ni ukiritie economic growth yetu ya Mitungu in a very positive manner. Nuntu initially onde a youth twagura sukuma chiri ige wata kwa nkundi nande ituonete sukuma thai twendagia nyana kiro aja Mitungu nyomba itare ngugi nyomba cietu ciukirite muno aiji nini single room eriuma mbeche imbega koguo na biashara Mitungu gintu tukara twirigirite gintu gitwa master plan batwe market yetu muntu akaga uria akugwa nigu abati gwaka o muntu aja gura ploti agaka uria kwenda ungi agura ploti agaka uria kwenda na gitara ngabana kirito murungi ni twabanganitie tuthira master plan ya market yetu kenda ithira ina drainage system anto bona na ndo jigwetera na anto bona agwokurukira no toko no anto bakite njachi yao na kinya market wa nyuma batomba kwa access gutonya njachi yao na ngali na nde ndaromba thirikari tuthira master plan kenda tauni yomba kubangwa na twapungire ndura market no tonande kera yanko bonera ere municipality batu itonenerwa market yetu letu ikinya tauni amwe na jajonthe Mitungu nithirite ikurukira mathina kathumba na thina ya mbere ni miankene ya miunda ya uwankana na Tharaka Nithi thina ingi ni ya ruji rwa kung'ana kenda kwagirithia urimi bwao na bethira bakiona kinya ruji rwa kunywa indi amwe nabo ni kwithirite guturi bwao kathumba wa ndine ije kiri ntura iria batikurukiri ni miuro ya ruji Mitungu iri na nduji ijire inene ruji rwa thingitho na rwa kithino na nandi ni bethirite bakiendekithia kwa ndamu inene ntere cha ruguru ire komba kwithira iking'ania ruji wa ndine yao na muthiene thina yao ingi iria nene bakiuga ni njume kwenda kutharikira ithaka bia mwingi ni Mitungu kwiriria ikara ikurujairwo muno Itharaka na Nyomwera na batio ndeji riu ni thina era nene twira thirikari ni jukie itonye kiricio kenda tumba kwathurana kurwaga na Tharaka nuntu Tharaka kwina miunda yao indeje na kuri yetu indera no tindu achithereirio lakini ndo anikaraga je gitare onthe na ndo ayo tuga thirikari ni tutethie nuntu ni na mapu ya kuuma gututethia ajojo Mitungu bwao icie njangima ima change ni individual aje itwenjete as government national government still we have two bwaos in Mitungu market ila chienjerwe ifoma governor Some point kwari na proposal ya waka dams kiri along river nonto aja tusava kwa ni two main rivers ruji rwa Thingithu na ruji rwa Kithino although kwina other tributaries ira kana miuro erenge Mitungu bando kwina ruji jarwa Karoro kwina ruji jarwa Thagara rora vandu rusava iri chietu che Mitungu na kwina tuthima tu twingima
turabano to serve area so itoko thirikari ka thithia ka implement proposal we kwa dams no ntorera kwara antu betu bakuringika muno kiri urimi twithirite twina challenge ya land grabbers ntu mitungu twina a lot of public lands ndi mawiri tugeretie kurwa nabo sana of late kwina bangi bejete bakwenda kuya miunda yetu batunang'ang'ana kiri rutere rwa njira mitungu njira cha thirikari nene ni akuma nkubu gwita mitungu gwita mbeti mitungu gwita kanyakine na mitungu gwita ngonga na barabara iwingi chonthe chithirite igitigirwa thirikari cha matura barabara iria gichiche national government ni akuma nkubu kweja mwanka mitungu kuma mitungu gweta na aria mbeti igakurukania geta rungu na eje kuma mitungu igeta kanyakine na currently kuma mitungu itete bwangonga ya MP na thithitie barabara bwega muno na MCA na thithitie barabara ti barare irathukirio imbure lakini ikirikia gukia bagatonya gututhithiria barabara cietu tio tuona ciena thina tuoromba kiri barabara atwa pringrendre barabara ya Buffalo ndamene muthigiri nontu mbere au igitara kathuri yare national government lakini yaikwa county na nyanjire kuma pillars kwena mamamuru gweta gitara kia nderi still ere under county government lakini iromba letu kiri mujumbe nontu it is a busy road nyayongo twenda ya pringrendre itia to that level ya national the latest rate turathiagia barabara turarimite barabara over 70 kilometers thirikari ya county government na tumchumitie kuthithia barabara nontu guku antu sana ni arimi na nikenda bomba kumiria into biao marigo jao ndithia ciao barabo kameria into biu bingi serious mpempe mbocho na biu bingi bionde kiagwika werune mitungu itagia mutongeria wa gisiasa wa thirikari nene indi njana rugatangugiura ni waziri wa urimi thirikari-ini ya Meru Thaiji mwankene jwa ngiri jiri 13 nagerete kuromba giti kia mujumbe kia rema na nkuru kiariria untu bobo James Gachaura ethira akiuga benda mitungu igitwa yonkata sub county nikira kugego jina bogeta barungi bonka indi mitungu yethire kigwatano na nkwene na akiuga na ndeu ni othineri ya kwithira mirandi ya witi na mbere tikureto wandi ni gicho ijiringanenwe mitungu nithirite ina atongeria bakugweteka ndene ya Meru county yetu na nya beyond Meru but unfortunately tutomba ku produce a national leader nontu riria twari na that opportunity in 2013 riria mwana wetu Janaro Gatangugi aromba kura cia MP atombere guchiona ere number 2 but to produce it antu baingi na banene in different areas ugeta obicine ukethiria mitungu na mawakiri ja manene ja kugweteka kinya gitare ringi twari na muntu etwa Mugambi Tawa uria aromba kura cia mujumbe kinya wa kuma ndamene na atombere kuona kura ile cia mujumbe gitara bachindana bakabere ntombi jiwe but we know is a prominent lawyer twina mawakili jaba kai ungeta bare oja bantu prominent Nairobi twina other bangi babaita biashara inene auctioneers na bangi bakugwetaka nene ya mitungu lakini by now itutwe nyuma ugete gojire rero ari na sub count weta abogeta ina sub count weta nkwene batutore tonkwene mitungu neketomi uro gutweta nkwene mitungu kira gutuma tweta nkwene mitungu ati kwenda batwe twethirwa tukiciathaga twitwe ura twatwire by now aliwa na gwitangwe sana mitungu Dr. Sandra Kimweti aliwa na gwitangwe sana mitungu mbati ngugire kwa gwita kale ndenda ambire ngugire kwa kurita nondo nakuganio tongeria akawana letete landing ngwene naletete landing ngwene kego naletete landing ngwene imbie giretie ala kwenika land control bondi mitungu na twina ndiono anto ba mitungu baire angarama witia mbondi ne landing ngwene
na beta antu bara baingi bakethira bae bankwene antu ba mitungu amba kwithwa arumwe na ethirwa arumwe atemenya mantu ya mitungu thina cia miunda ire igwete ndamene ire igwete ntere cionthe kuma mitungu gicigo mbunge kia Southiment nke report rande tosha weru reakwa rietwa ni Mutuge Kare.